अहानबदा मरुइबा पाव हंदक नोंजू मिफमदा ILP बिल पुथोक्तुना पास तौनबा होटनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ISTV न्यूज दा फोंदोरकली नोंग खजिक्तंग ताबदा इम्फाल सिटी मनुंगदा इसिंग थुमलिबा से कुपना थिजिननबा चीफ सेक्रेटरी ना लुचिंगबा कमिटी अमा सेमदुना येंगसिलहलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे अमसोंग मणिपुर की गामी सिनमी सिंह याइफनबा फिशरमैन वेलफेयर स्कीम सेमलगनी हाइना लोकसभा के MP बीजेपी यूथ विंग के प्रेसिडेंट पूनम महाजन हाइख्रे खुरम जेरेस टीवी पाव मीटिंग ताबिरिबा सिंह तराम नोकचरी हुजिक पाव सनोन बेजाय हंदक नोंजू मिफमदा ILP बिल पुथोक्तुना पास तौनबा होटनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ISTV न्यूज दा फोंदोरकली ngasi सिटी कन्वेंशन दा पांगथोकपा थौरम अमा यावबा लोइरबा मतुंगदा ISTV न्यूज गा खनना उनबदा चीफ मिनिस्टर ना वाफम असे फोंदोरखिबनी ड्राफ्ट से हानगी बिल से हान ड्राफ्ट तौरगा लेरबने हानगी ड्राफ्ट तौबा आदगी सेंटर दगी हलागा लेबदो मदुदा हुजिक लेरिसी लुरिसी अखोय की ऑलरेडी गवर्नमेंट की कमिटी में सेम लेगरे सो अखोय की ऑनरेबल मिनिस्टर वर्क्स ने चेयरमैन होर कांदा मदुमा अखोय गवर्नमेंट की कमिटी दुदा नि हम लफामग्रे हाइबा हानगी आदगी हलाइबा बिल दु कमाय तौबनो करिनो करि वाटपनो दो नाउ ओनली प्रोसेस वी विल इनवाइट ऑल द स्टेक होल्डर्स जैसे ILP की अदुगा लेरिबा अतै कम्युनिटीज में मणिपुर लेरिसी की लीडर्सिंग कौरगा मधुकी मोडालिटीज हम कोई थुनंगसी हप्ता मुक्सदा होरानी करी करी अवाटपा हापदबा हामनिंगबा कनाना यानिंगबा तो वो मयाम की मोड अमा लौरगा आई सोइदन पुथौना होनगनी ना मन था नोंग खजिक्तंग ताबदा इम्फाल सिटी मनुंगदा इसिंग थुमलिबा से कुपना थिजिननबा चीफ सेक्रेटरी ना लुचिंगबा कमिटी में सेमदुना येंगशिलहलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे वफम असी भारतीय जनता युवा मोर्चा ना सिंधुना इम्फाल की सिटी कन्वेंशन दा पांगथोखिबा युवा शक्ति सम्मेलन दा फोंदोखिबनी चीफ मिनिस्टर ना मखा ताना नोंग खजिक्तंग चुबगा इम्फाल शहर की अकोइबा यावना सिटी मनुंगदा इसिंग थुमजिलिबा असी सरकार खक्तदा ताइनबा यारोय थोरकलिबा खुदोंग चादबा असी मिपुंग खुदिंगमकना दायित्व लौफम थोई अखोय इसा इसाना लम खोपचलिबा नालागी मथक्ता युम साजलिबा असिगुम्बा थवोंग कयाना इसिंग थुमनबदा चावना मतेंग ओइहली मसी कोकननबा चीफ सेक्रेटरी ना लुचिंगबा कमिटी में सेमलगा हयेंगदगी येंगशिनबा हौहलगनी मागना मखा ताना नहासिंगी पुंसी अमदी स्टेट असिबु कन्ननबा सरकार असिना निसागी मायोक्ता चंगसिनबा हौख्रे पोपी थारंबा चिंगी मफम कया नौना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मखादा उ पांबी थाबसु हवनख्रे NDPS की फास्ट ट्रैक कोर्ट अमसु लिंखतुना थबक पाइखटपसु हौख्रे नुपीदा चथबा क्राइम दा चेनबा मियोय 15 सु आइन गी ओबा चैराक फंगनख्रे सरकार असिना चिंग तम खेनबा थमदना तोंगान तोंगानबा प्रोग्राम कया पाइखटली चिंग अमसुंग तम अनिगी मरक्ता लैनरंबा थाजनदबगी वाखल ngasidi ममी ताद्रे सरकार असिना पॉजिटिव ओबा डिमांड तौरकपदा मदुबु सोइदना माइ पाकनबा होटनगनी अमरोमदा भारत सरकारना नौना IRB बटालियन अनि लौनबगी अयाबा पिरकले मदुगी मथक्ता अथुबदा पाइखटपा मदुगी मथक्ता थबकसु अथुबदा पाइखटपा हौरगनी थमोय शेंगना इंटरव्यू पांगथोकपा याननबा दरकार लेरबदी लाइव टेलीकास्ट फॉरवर्ड तौदुना मियामदा खंगनगनी हाइखी Government has already announced startup policy. We are giving more than 35 crores, and we have also invited from the willing candidates, and now almost 500 applicants has come, and we are going to announce it shortly that self-employed from the number startup either. Madhugi, ni chaman hai, pehla hoy duman entrepreneurship. Madhugi am chuna pehla hogani. Adu Honorable Prime Minister and Home Minister and Pirakwa Battalion, IRB Battalion and Idushu, Arya Pirakre, which the give post vacancy, and I map on the same cabinet family. And the post vacancy to post create or Herkana. I took the recruitment organi. Our government is seriously considering the modalities of the recruitment. We are considering to have the physical tests should be shown like telecast. ngasi thauram aduda Bharatiya Janata Party National Yuva Morcha ki President Punam Mahajan, Works Minister T.S. Biswajit, Education Minister T.S. Radesham, BJP YM Manipur Pradesh ki P. Somorjit Amadi,
MLA kayasu sarukyaki Wealth Minister Tes Biswajitna afaba thabak ama pangthoknaba hotnabada hayeng natraga hangchit ngaibagi mathau tade afaba thabakti ngasimak tawgadabani aikoina tawge haina khankraba thabak mai paktaba yade haiba wakalolda changsingadabani sarkar asina su nahasingi afaba policy kaya semli afaba state ama oibada nahasingi achoba thogdang lai haiki National Yuva Morcha gi President Punam Mahajanna Manipur sarkar na nisagi mayokta lepliba policy mipum khudimagna mateng pangpham thoi lokalak liba khongthang Manipur gi tungi punsi kananabani Manipur nupibu wangna thamba state amani masigi mahina pitribi gi sanabungda achoba mai paklakli BJP na luchingba sarkar asina Manipur da lengak lakpadagi matam amada Manipur da oiramba akiba fangnaba wakhalol kaya ngasidi mami samkhre lengak asina awonba kaya attenba matam asida purakpa ngamkhre miyam gi thajaba aikhoina kaidongai dasu manghaloi Thajababu mang krabadi aikoi pumna makki mangjaba oigani mahakna makhatana Moirangde leiriba INA gi museum world class museum ama oinanaba Bharat Sarkar da khangal lagani haiki जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुद को अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझ के लोगों तक चीफ मिनिस्टर की सारी योजनाएं वहां पे ले जाना बहुत जरूरी है Didn't we fight for this? We fight against all that. We fought that I don't have मेरे घर में विकास नहीं I don't have development towards my villages. And now what you can see, Honorable Mahatma Gandhi had taught us that let's go to villages. गांव चलो, जब तक गांव खुशहाल नहीं होंगे तो देश खुशहाल नहीं होगा. And today again Manipur government has started go to villages concept. The scheme is reaching out to people. When everything is ready, हम कहते हैं ना पूरा 56 भोग तैयार है खाने का. आपको सिर्फ हाथ उठा के खाना ही है. There is no other exercise you have to do. The schemes are ready, everything is ready. Just have to go and reach out to people, tell them that this is what you voted for us, this is how you expected from us, and this is what we will do for you. Manipur gi ngami sinmi singi yaifenaba fisherman welfare scheme semlagan haina Lok Sabha gi MP BJP Youth Wing gi President Punam Mahajan na haikre ngarang Imphal da thunglakiba Lok Sabha gi MP BJP Youth Wing gi President Punam Mahajan na Imphal airport gi thanga karang fawba laktuna ngami singa haktheng na unaduna wari watai sanaki khongchada duda BJP gi thaumi kayasu sarukyaki BJP thanga mandal na sinduna karangi Khuman Pokpa Community Hall the Pangtokpa Mahakpu Okpagi Tharam Aduda Punam Mahajan na Makhatana Haikibada Awang Nongpok Lamdamgi Lemjaningai Oiraba Loktak Mayai de Leiba Karang Ithatki Communication de Khudong Chadaba Thengnariba Sigidamak Cable Car na Karang Amadi Thanga Ani Fauna Halagani Manipur gi Ngami Sigidamak State Government ka loinana Athubada Sarkar asna fisherman welfare scheme semlagani Karangi health sector amadi education sector asi fagatnaba mahaki maikaidagi pangbaya ba mateng pangani haiki was the issue. There is the government which is working on cable car. You always have a communication issue. And about healthcare in school, the government is working on it because government has started let's go back to villages scheme where they want to reach out to each and every village and try to help out where the schemes have not reached. We have a state government now who is working for the people of Manipur, and we will make sure the youth of Manipur gets his strength and gets his power from BJP government. से मॉस्को को की बर्लिन तक भागिया देन ये The government of India now and government of Manipur will be making this museum more world class for the struggle of Subhash Chandra Bose to give us freedom. Today we are free because of these freedom fighters, and when you see their journey you just feel that we need to do more for our nation. They have done more than enough, and that's why we've got freedom. Second World War INA Museum da Suchangduna Yankee State amadi Center Government anina INA gi mafam asibu world class ki thakta thamanimba gi apamba su phongdoklamkhi
Council and Lower Class 12 की परीक्षा द आर्ट स्ट्रीम द अहान द पोजीशन ताक्रबी लोंग चजिंग चिंग मखोंगदगी एन राधारानी बु कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर कराम श्याम न पुकनिंग थौगतुना लुपा लिसिंग यांखई की सेल की मतिंग पीखरे मिनिस्टर की लंगथबाल द लेबा युम द पांगथोकपा थौरम अदुदा राधारानी के अपोकपा एन मुहिंद्रो अमदी अपोकपी एन बिमोला लोइनना LGP लंगथबाल केंद्र कमिटी की मयोय कयासु सरुक याखे एन राधारानी न लेबाक खुनाई असिगी सोथरब सिंगबु मतेंग पांगबा ngamnabagi lambiromda mai paknaba hotnabada miyamna thongna pibiu haike Minister Karam Shyamna angang ama semba haibasi afaba leibak ama sembaga manai khongtang khuding anoba panthung amagi haurakfamni maduda lakpa singnarakpa khudingmak thengnaduna changsinba ngamlaba matamda mai pakpa haibadu oigadori bani haike su semba khaktana adi ai samasi sembani haina logde angang pharpasingse moibu pungning thogatpa moigi mateng pangba sichu icha semani haibagi wakhalon da khallaga ai sage amadi kendra taraf committee gi taraf dagi de mateng pangmani education ngakna su ya de any problem tholokpada nangna phangjari ba gyan du sinaraga asumba di samaj gi natragana aingonda lakaduriba maram sadaba influence mayam do latpa kandadi adum bunchi na mai pak ba haibadu di sungsoi soidana oigani haibagi di thasaba lai अंगथा मयाई लेकाई मेरा पाइबिगी नौना साबा संगलेन अमा महूत मिनिस्टर टी श्याम कुमार नंगसी हांगदोक्तुना मियाम द खुदसिन नखरे थौरम अदुदा अंगथा ग्राम पंचायत की प्रधान टी मनिहल सिंह वार्ड मेंबर टी सुरजीत सिंह न मरु ओइबा मियोई सिंह ओइना सरुक याखी ngasi संगारिबा मैरा संग असिना अंगथागी नुपी सिंगी सेनमिट लोंदा अचौबा मतेंग अमसु ओहेलगनी संग असिगी मनुंगदा फीसा लोनसागी थबक थौरम सिंह पाइखटपा याननबसु सेमलगन हाइना महूत मिनिस्टर श्याम कुमार न हाइकी संगसी साबकी मोर पादमबी पंदमसिदा इंखलेबा लेसाबिसिं अमदि बरोना बाउसिं ओनासिं मैमसि मैना संग हाइना रबा संगस दखोना सि खाजला सामि कइबा सिदा कोना ट्रेनिंग सेंटर अमदि इबोइदरि गुबा दगी लेबन पीजिंग गोइबा वी मीटिंग द मतो संग मखलम सि संसाइ बसिना सोइदा मखि गममेंट द कोगी अफावरमदा लेबि हिरम खुदि मक्ता हाइबदि लेबि लेकाइ सिकि सको थवामदा adagi lekai ji bising me problem da bisa non sagi problem da mayam tan na bagi amadi me apna ka sa sang Super ranked the civil services examination the Mai Paglak Krabi Puja Elangbam Opagi Thauram Ama Thangmaiban Kendra Development Organization Takdona Sinduna Kuyathong Pukri Achoba Mapal de Leba Community Hall the Pangtokre Tharamaduda Thangmaiban Kendra MLA KH Joy Kisan Yauna Takdogi Thau Puba Kayasu Sarukyaki Puja Elangbam na Haikibada Mahakna IAS officer Ama Oiningbagi Maru Oiba Maramdi Society Asida Sotha Duna Leriba Nupi Angang Amadi Ason Ana Singi Tabak Tongning Badagini Mahakna Makata na Haikibada Mahairoi Singna Internet ki Matingna Manipur da Laina Laina competitive exam Kayada Sarukyaba Yai Haiki civil services examination doctor or engineer or teacher or any field apoi changada apoi kiningai leite apoi manipur dagi su yamna laina lai paraga adrom namgani haini aina haini badi apoi gi lamdam sigi aram yamsida tuga ahna masida su apoi gi society se change kurakaba apoi aram yamse phajana tabigadani aduga phajana encourage tabigadani MLA Joy Kisana Pujana Mai Paglakpada Nungai Bafungdok Pagaloinana Apikpa State Asidagi Chahi Kudingi UPS na Loba Civil Services Parikyada Mai Paglakpa Asi Yamna Choktuk Chaningaini Pujana Ningli Bapamba Sing Asi Thabakta Chapchana on Thokpiu Haiki Aiboshu Mama Basu Kai Manipur Masa Karasu Padre Adu Leptana Chahi Kudingi
Manipuri very basically out to now, we assume the exam master of the Manipuri was Paugi Maraktatna attend the Brekama. Taubimal Khangba Useri, Honorable Chief Minister Gi Khungang Chatsi Haiba Thoksel Saru Ama Oina, Nambol Esigi, Isok Khungangbu, Kangat Pirapugidamak, Sri N. Biren Singha, Honorable Chief Minister Amasung, Sri T.X. Basanta Kumar Singha, retired IPS Vice President, BJP Manipur Pradeshpu, Khungang Asigi Pazamiana, Hanna Hanna Tagat Papungdok Chari. Kaidowino? Kanano? Kaigino? Kaidowino? Masipumna! Noi lebedi gari ahan maga tongba ngamdrabane. Hura laga tongni khaniba namai doi kaidro. Senbun puthoga leibedi ngamdra. Senbun puthokna leiba ngamdrasu Imphal Finance salo. Ai jo ahan ba lei ngamdana Imphal Finance tagi loan oine lori. Imphal Finance na nongbu manung de gari loan lobu yabni putong chapa pizeri. Adom na pam makal gari kudingmak lobu bayabni. Baba, Greg John gidi tata college di. Mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amum pirisi di. Tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbaya andre. Hakchangi labor solak padagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singkidamak amatta nayaba upaidi jolib syrup amasung jolib capsule with chanmini sinabio. Breaking Matuna Taramnog Chiris Makata Papao. Lakliba Megi Tang Tara Taruk Fobugi Manungda, Manipur Lengakna, Tarechiba Pay Chatna Handrabadi, Manipur Government Services Federation na pen down strike Chatana Bangasi, Warep Lokre. Federation Gi Makada Leriba Tongan Tongan Department Employees Sing Nasaruk Yaduna Ngasi, State Guest House the Pangtukiba, General Body Me from the Warep Asi, Lokibani. Federation Gi President Dr. M. Rajendra Singh, General Secretary Purujit, Manipur State Pensioners Union Gi President H. Yaima, M. Tuk Amadi M. Jogi Hanagi, JAC Secretary Oiramba Chandramanina Maroiba Mioy Singh Oina Sarukyaki. Federation Gi General Secretary Purujitna Mamang Chehigi October Thadagi Federation Asina 7 Pay Commission Chatna Haluhaina Ma Schedule Lip Amasung Ate Khongjang Kya Changchin Kiba Adu Chief Minister Amadi Chief Secretary na Athuba Matamda Chatna Hanana Bahotnaragani Haibagi Thajaba Pikrabasu Hojik Fawba Tabak Tontorak Tabadagi Firep Asi Laurakpani. Pen down strike ki Khongjang Asi the Fawba Sarkar na Tabidrabadi Manipur Secretariat Yauna Employee Singna Seize Work Strike Changsilagani Haiki. People's government ni miyam ki sarkar ni miyam na pamjabadu to birakani ade karmachari sing pensioners sing employees sing amadi pensioners sing jina apamadu to birakani haibagi as the commitment was already given and already reflected, already announced publicly phono ki basing dugi akoi mapung phana to birakani haibagi thajabadu thamjogol na. And then the concrete steps and concrete decision, the resolution will be taken in this meeting. Moirang Kangleirol da Khambana Lei Langbada Sizanaki Haina, Maring Furubna Tajabalai Makal Ama Yokat Pahori Haina, Miam na Langol Garden Haina Kaunariba, Tangnungbungi proprietor, DK Tolsing Tangna from Dorakli. Hiramasida report Ama. Imphal nagi kilometer humpurum zalaga leiba Tengnokpon district ki manung chanba kadang sing haina kaungnaba maring singna langlung bung haina kaungnaba khulasida leiba leikol asi kari marangi thambano haibigi matang leikoingi mapu Tolsing Thangna phongdorakpada maitai nadi kadang jing haina tholami haye aduga aikhoi gi mina langlung bung haina tholami aduga khambaga thoibi mukhoi gi wari khra leye moi gi lei thoibi da pinangai lei du karai digi karam hana hekpra hairaga sida laaga chingdong asidagi lei du heklaga madu mangonda pinangai ni hana heklaga pibni hana haine ipu ipana noi maitai gi dadi karam hana kaubra habatu ai khangde ai khoilon nadi madu phokharai hana hai Ipu ipa na di angang sing khet kano nangi jinba yade punsi gi maning thungba ngamde hana asumai na hairam bagi ekui hojik kana kana su hek laga jinna de
लेकोल असिदा अखन्नब मथेल अमा ओइना योखतलिबा मनाना उरई मना मानबा मखोकना तौ पांबी हैरप मानबा मेतै सिंगना थोइबी लई हाइना खंगनबा मरिंग सिंगना खौखा पार हाइना कौंगनबा बेम्बू ऑर्किड हाइबा लई मखल असि करिगिदमक्ता योखतलिबनो हाइबगी मतांगदसु महाकना मखाताना फोंदरखि अखोइगी खुनगी हलमन मयामनसु पाम्बगी मुतुंग इन्ना परचा मयाम लाआगा पोथाबा अदुगा लम येंगनिंगलगसु येंगबा यानंगाय हाइना आइना वारसु वाना आइना सेमजबनी लेको लेरिबा मफम असिमक मालेमगे अनिसुब लंजाउदा ब्रिटिश की कैम ओरंबा अमदी खुंजा सिंगना युम तानरिबा मफम जापान की कैम ओरंबा मफम ओइबना मरम ओरगा मफम असि मालेम अनिसुब लंजागी यामना मरु ओइबा लानफम सि मनुंगदा अमा ओइरी मरम असिना लांद लेमहौबा खुसु खुलाई सिंगी थमफम मफम अमसु लेकोल असि थमदना मियामगे पुनिंग सिंगसिनब होनरी लाइसंग अमचा अमा लेबदुदगी नोंग अचौबा अमा लेरमी हाये अदुगा कदांचिंग हाइना ममिंग कौदबगी छावरगा अखोइना लांखलुंगबोंग हाइना कौबदगी छावरगा चटली हाइना नोंग अदु कराइदा लेब्रा हारगा मखादा अखोइ लांगोन खुनौगी मखा मथक कारगा चिंदोंग अमदा लेरमी इपु इपा मथक मुखोइनासु लाई खुरुमलसु सिदा लाआगा अदुम हजिकसु खुरुमबनी आगी मखागी संगदुदा वीडियो जर्नलिस्ट अबोइगा लोइना पाउतमजेबा निथकम सनजाउ मिटे आईएसटीवी न्यूज लांगलुंगबुंग गार्डन हंदक नोंग मनिनी ममांगदगी लेप्तना चुरकलिबा नोंगना मरम ओइदुना मणिपुर की मरुइबा तुरेल सिंगी इमाई वांखलकली इम्फाल तुरेल अमदी नंबुल तुरेल की इमाईसु लेप्तना हेनगलकली नाकल अमरोमदा नोंग लेप्तना चुरकखिबा अदुना इम्फाल की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा इरम नला फत्तबना मरम ओइदुना लेरक खुलक कया इसिंग थुमजिनखि मसिना प्रजा सिंग चथोक चसिन तौबदा चाउना अवाबा मायोकनखि नोंग लेप्तना चुखिबा अदुना मरम ओइदुना इम्फाल मोरे लंबीगी कपवागे सरुक खरदा नेशनल हाईवे मथक्ता इसिंग थुमजिनखि अमरोमदा ICAR लमफेल्दगी फंगबा पाव अमगी मतुंग इन लाक्लिबा नुमित मरिनी फाउबदी मणिपुरदा मयाय ओइरप तौबा चांगदा नोंग चुरबा याय हाइरि हौजिक लेरिबा फिबम मसिदा मखाताना नोंग चुथरकलबदी मियामना इचाउगी अवाबा मायोक नरकपा याबगी फिबमदा लेरि हंदक नोंग मनिनी असिदा मणिपुर की मफम अयामबदा चुखिबा नोंगना मरम ओइदुना तुरेल क्यागे सिंगी इमाई वांखलकपदगी इथाई वेरेस की गेट नंबर 234 अहुमक ngarang numidang pung 9 dagi hangdokre hairi amaromda chukhiba nong aduna maram oiduna kumbi kendrigi mafam ayambada leiba lofam singda ising leibadagi lomi singna angan phau thananaba sem saba hounakre hairi Maklang Turel dagi Hauraklaga Khabi Hegruzam Amadi Awangjiri Fauduna Laglaga Nambol dagi Loktak Ta Kigadaba Turel Asigi Mafam Kara Pathok Padagi Akoi bagi Miyamna Ichaugi Awaba Mayok Naba Yabagi Fibam Dalaire Nambol Khajiri Mamang Lekagi Mafam Singda Turel Kaiba Amadi Nambol Makha Lekagi Mafam Karadana Ising Pathorak Padagi Lekai Miyamna Turel Torban Thingbagi Thabak Chathari अमरोमदा नोनेदा चेलिबा इजई तुरेलगी इमाई तपना वांखलकले हौजिक लेरिबा चांग असिदगी हेना इमाई वांखलकलबदी तुरेल अदुगी नाक एत खुंदारिबा मियोय सिंगदा खुदोंतिबा थोलकदरा हाइना मिपाइनबा पोकनरे जिंगा मका फुरा मखोंग खुनाई कनबा नुपी लुपना सिंधुना हंदक पांगथोखिबा क्लास 12 की परीक्षादा मणिपुर पुंबगी ओइना साइंस स्ट्रीम दा अहानबा पोजीशन ताक्रबी सेलिना कैसांबु ओकपगी थौरम अमा जिंगा मका फुरा मखोंग खुनाई कनबा नुपी लुप की मैरा पाइबीगी संगदा पांगथोखरे ngarang numidang पांगथोखिबा थौरम अदुदा जिंगा मका पुंबा नुपी लुप की प्रेसिडेंट सोराइसम समा खुनाई कनबा नुपी लमजिंग लुप की सेक्रेटरी वाई मेम तोंबी अमदी लेकाई अदु मैरा पाइबी कयाना सरुक याखी
Popular Union Club Kairang Maning Lekai Amadi Jenims ki main gate leba Others Medicare Services Porompat Anina Kutsam Naduna Kairang Maning Lekai da no mugobe free cataract detection and subsidized surgery camp ama pangthokre camp adu da lamdam adugi miyoi kayana masa masagi mit nungai tabak kaya layeng balakna ki darkar oiba hidak langthak sing lemna pibaga loinana cataract na naraba miyoi sing ataba mamalda operation tawbagi khudong chaba piki ahal oiraba amadi BPL gi imungi miyoi sing dadi lemna operation tawgani hairi camp adugi matangda Dr. Aruna wafam kaya thamlakli Hojik photi akhoi na hobasi game sida cataract ta hodang ai ko cataract around se tara mukki chang di phange aduga te refractive error haibadi anop ki darka obisu adum trauma kun mukki adum chang da lae PUC Club के President M. Faren Jawban Fongdorakpada Ahal Oiraba Singna Hospital the Chatuna Mitki Nungai Taba Kaya Laying Bada Tengnari Bakudong Chadabadu Kokanana Bagi Pandamda Game Asi Pangtok Pani Haiki. Yama, Adi Chatok Chachin Namdawa, Adaki Tabak Shuru no Makabu Salga Yang Bading Namdawa, Adungasi, Swaita Widamakta Koina, Moigi Others, Medicare Service, Labor Makuba Koina Hanana, Tagachari. Chandal DCG staff amana office complex manungda Xerox machine thamduna Xerox copy aman number matamda lupa tara ki changda lore hairi mari lainaba singna mityang changbinaba praja kayana appeal tawrakle Hauzero bada maroiba pau amukahna Handak Nongjumi from the ILP bill puthokna pass tawna bahotnagani haina Chief Minister N Birena ISTV News the Fongdorakle Nong Kajikang Tabada Imphal City Manungda Ising Tumliba Si Kupna Thizinanaba Chief Secretary na Luchingba Committee ma Semduna Yengsil Halagani Haina Chief Minister N Birena Fongdokre Amasong Manipur gi ngami sinmi singi yaifanaba Fisherman Welfare Scheme Semlagani Haina Lok Sabha gi MP BJP Youth Wing gi President Punam Mahajan na haikre Aji pau bugana asim na pijaba pau matanga shadale sinjare midyang tabiri basingbo mukana kurum jari